Thutha wa uigithia wa kuma mwaka wa 2010 riu maciaro ma gikundi giki kiria kiumbitwo ni onjoria aria mendagia indo cia miariro tauni-ini ya Thika ni mambiririe kuoneka. Umuthi magikuhiriria gutiriha waki wa nyumba 18 cia gukomborithia. Turi hawkers aria moigwa matengeragio tauni, koguo ni twanyitanire ni undu wa mathina maria matukorire tauni, tukiona no twende rimwe tende tugakorwo twi hari turaka nyamu gaitu. Kuna thabari ndaya yanjagia na ikinya rimwe, ino niyo yari thabari ya gikundi giki. Ni twanyitanire twi grupu, twari member 60 no nao tutigitwo member 43, tukiaje twanjire na 500 tukaga twambatite kwambatia na riu haria tukinyite turutaga saving ya ciringi 1,600. Na katika kazi yetu ya uchuuzi tukaona ya kwamba Mungu akikupatia tuseme miaka kama 50, hakuna vile ukiwa peke yako unaweza jenga nyumba kama hii. Labda upewe 100 ambayo ni impossible. So tukakaa chini, tukatengeneza chama, tukajiita Thika Town Hawkers, tukasema obligation zetu ni hizi na vision yetu ni hii. Gutire munini mokia na ciringi 500 iria mbeu njithia ya maigaga hari o mweri ikoneka gukorwo imerekeirie karia-ini ka weru wa umatho mwega. Nitwicite tugure ngari, nitwicite tugure tukutuku, no tweka mathabu maitu ma kugura ngari na kugura nduthi, tukiona ti kindu gigukorwo kina maisha. Nitwecirie tugiikara thi tukiuga tugure kia handu, tugicaria guku kiganjo haria twende twonire kia ciringi 100,000 mokaga ciringi 900. Kurikirira kwa nyumba cia mbere 18 ugatanywo kuhe gikundi giki makiria ya ciringi 100,000 hari o mweri, na nyumba ici ciarikirira ngorofa ciothe 4 gikundi giki gigatanywo gukorwo gikiamukira ciringi 500 hari o mweri. Meciria maitu maria tukoragwo namo tutiakaga tuikare nyumba ino, tuwekaga nyumba ino tukomborithia andu nigetha mbeca yetu kuhota kuona ndagika ino ikahota guturihithia roni, turiona roni kura Unitas. Kioneki gitu twenda gutukorwo twina ngorofa kuma 4 kwambata na rugongo. Handũ-inĩ ha metha ya wonjoria ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.